Wih, kaji balik tu dah cik huri. Bateo tapak kinana kigaga. Na weh na batena di bampai i bales tu dilakain na na isteng iro pasti ro. Weh, beli to kan. Fitri, kamu emakmu? Apa tanta? Kenapa be ganggu ki menggengki nana ji mamaku di rumah? Langsung miki wasan saja pergi di rumah-rumah lo. Nak ganggu terus ki menggengki no. Ada ji mamaku di sana nah lihat ji pura-pura lagi bertanya. Allahu Akbar Fitri, maraga nondo. Utana tanai jo Kutanya-tanya baik-baik jo nama raka ni mamunjing de dana abela metto dalle na de nana de di tanah madesen di kuroo na sembaran jawabanna paja-paja kayak gitu ko Fitri ya de nana lopo ni nana sisa ada makmu karang kayak kujuri makmu nana o nak mulam banti menasu kasih na ya de nana de tanah madesen kutanya-tanya baik jiko di Fitri di tanya-tanya baik jiko nama raka mu mamunjing di tade metto nana di tade kulopo nana di tanah lihat-lihat metto di kuroo. Urus nih Mbak, urusan lah tante, jangan nih marah-marahi ki gengki nah marah-marahi ki tante. Maraga sih ko Fitri, aga sih kak betio kutu merang. Lihat-lihat itu dia anak. Wih neneng, anak nu lihat-lihat mito hiya lo. Lihat-lihat itu ya, aku tanah-tanah desanya nak terisi gara-gara HP ro, nak kus anak ke kuro ke maraga nanti aku adita ya ko mah takala ki mah HP ne Pak Guri HP anak Pak Guri HP. Ko takala kita anak ada ngi dikudungin nanti desel loh ya. Ko takala ki mah HP anak ke kuro mau agak dihadangi te to mete ita ni kurang anak nuro tanda mah desel nanti mete. Balik ke memang ko balik ke kau nangka hai bisala ibalay su dila kaina. Aragay na bisala. Nasi gandeng mo din ni aragay. Wide hai. Elok to ya cuek gerak jalan ibalay su na datang dila kaina. Wih kasih na cak musa ding tulen ni loa boro-boro mana musa diku de mai. Nak na mete ka DRT musa di lo neneng. Diolek ke kasih nak gerak jalan lo nah detes season dilakain namu sedih pak itu be susahnya balesu lo pak elok tonji lo gerak jalan nak pana tepu anuna lo nak tepu pasar lo kilo jamalah kaina nak dapat tepu do andre de purna ele musti dia pangu di purani ba di pamode-mode neneng purani musti di pamode-mode na tappa batal kim seding anokok musti di balesu tapi lepak dilakain namu sedih lo. Ya narokot pada ya tuh lo bak busuk dimitai lo dimitai kuro lo mitai kuro lo cing-singe iki lo singe iki na we lo kat turuni kena tahu kak ki asina na kena tolak kain na seding ama siase heita ba ama siase we kasih na ramengin nak muturuni ki he iko yo itu yo pujin aja bahalo minti kita we lo nak muturuni ki ai boleh metto itu mbe ibalay sulo curhat dia lo metto mana sedang cuy gerak jalan na puji tolor ti na lo gerak jalan nah lo metemin rengano jilbak dia jilbak warna gor ke na pakai biasa lo na pakai roe rombongan na lo warna syalak mesti lo na pakai nah wih nak pula jak menonton ton sinanya ron nak kigaga do di rombongan na wih salah ita no tui neneng tania jilbak warna celak na pakai rombongan na warna gahu cak makanan nasi gahu itu warna jilbak nasi gahu itu anu na pura dijago dilakain na pakwana de kudinghe we ro metekahan ro dihuno dilakain lortina pa pel mono jak bahan minti mister itu ya lo nene pa nak sih nah hebat ku ya lo turun iki pak ku ya lo turun iki sina lo na pura syaritai ya ko nak ku turun iki kami te kurowitang ka bahan ceritau lo upalele pun dari tawe lo neneng koe lo turun iki gati gitu pura gati ki paja di shala nek masih asemu to haita lo roo nek ya ro sedingnya ki ko gati kalau palalangan kurodo gati ki pura dia naruh nang konro mititai supaya usapa ki agak penyebabnya di shala ternyata balik penyebabnya neneng lo kilo gerak jalan wasten ki gara-gara matuhan nasi wasten ki natikeun sir doi ike siaga ro gajina biasa lakai na roo lo se di juta
na 500 di sebulok na ring matuana na ina nelo anak-anak palo kia kamaja hari sama tuana mo seding na set di juta ro gajin na ro kasih na ya re balesu 700 sebulok nala jadi si anu jolok na rengi matuana 300 di sebu na tohan nelo mesti di matuana neneng kalau kia kamaja hari sanggare mesti itu matuana lo kayak janda matuana cek di anak-anak ya jero lakain na balesu ibalahos na lakain na kikwa syarana ko gaji set di juta no dibagi dua set di hine gato palo nala iya rumah tuae gato jadi nak kasih turu nak meto kasih setuju nak meto kasih paku deh manetu nama tua nak gagal pak kong karo gaji na polean ro lah kong anak ro detike nih kamase detike nih man meto hiam seding jadi kada keke nak aku sehnya keke kai Ustaman itu ceritana jalan ceritana keluarga anak sedih neneng. Dan aku seke galo di palalana kuro kai. Mana itu aja sih pak? Matu aja sih pak to kai. Ya rosem ya matuan wasen ria lo kasih na. Ikong kana na reko kasih na ruana mo tas kuro syukur pak. Ya motor mana itu ya balanca. Ya motor melibale. Pita metoni Mbak Betty tulis si pangiham matuana tapi nak tonde nulis sarala kaina lo walaupun ro Betty tulis di shala nak nulis sarala kaina. Hai Betty ngkambe kare bau runtu kare baga hai wase akurang isbuana amega kare nakabu na lenye ke sebuae Wih anu mister ni pale, wih napura terdaftar mana di saya takut lagi kuako, anu mister ni pale, hai nene lenye memang sedih, lenye ki, engkau male lorti na sebuana jadi nak masuk terpaksa mesti dinrodoe kelompok na ketua kelompok na amah anu sih kalau si meli bayang buah supaya gena ki, engkau malai lo, kan doko kisah anu mister ni pale kare bayro nene namu, wih kiko nutu cerita na kalau masa bukalah kak. Apura mana ngu daftar ro di buku syata taku. Ya ro aku na mister ni pale. Lenyek memang sebuah na lenyek ki na uske ini ngare malai. Engka kapa mai mulin di bolana lo. Nah, makura lo he mesti dikuro. Jadi murah mesti letuk ki mesti di letuk di lapangangnya mesti di lo neneng letuk di lapangangnya murah mana ngok-ngok apa. Nak nagenek mesti disiaka saja rokoi na mekana mesti di barisan na lo kuro. Lenyek ki kok ada dilarang tamak dolo he pak pedi kitutun pak denro pas ditu mu totok ku tiba kok demi hebat cerita kalau meh tamak kemai wide aja na dulu kok tamak pak nak pagaga de paletura cerita selengi ko napa iko kloter pertama paletura selamana nene ko cerita runtuk pasti ko kloter pertama nak pakulau di kloter kedua kloter ketiga kloter keempat nak pakulau jadi aja dulu kok tamak tanya kan apa ke pak benih ke matu cerita nama hari nak hebat kulau na dolo paletu cerita di kulau na dolo